laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. amma al bid'atul idafiyya no jon noon si wiyete salatu tasbih ko bid'a ɗon andina ka haqiqi nattete kaka idafi si tawi tun goɗɗo wiyay bid'a salatu tasbih ko bid'a naka haqiqi de o nattata ɓay hadise ari e mum ko lurral jokki hadise on woodi e salafu salih waɗude gollal ngal a nattata ɗum e bid'a haqiqi koye bid'a idafi si a nattay ɗum sa heɓi doole mu'um bid'a idafi ko honɗum non wonata bid'a idafi koye hunde nden arir ni waɗirande na woni idafi a waɗi ko mari dalil kono a waɗiral no dalil on wi'iri non ene salatu tasbihi wi'aɗo ɗo on no mari ɗum en ari yayyugol wo an yakuna laha min al adillati muta'alliqan arano yowndire dalillaji sonti waɗi tun ngallandotomo en ɗerena hino dalil fadhkurullaha dhikran kathira nayno jomi yo jante ayno mari ta'alluqun bil dalil min nahiyati al asli wal ijmal fala takunu min tilka al jiha bid'a haray ka sa darti ka dalil a wiyata ko bid'a ko sa darti no waɗirteno wonta bid'a wono bidarɓe misal allahu akbar no shar'ina ka nder julde ta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim no shar'ina ka nder julde si goɗɗo waɗi ɗum ka nder julde a susata wiwde ko bida o waɗi ɗon min nahiyatil asl kono so ɗetti subhana rabbiyal azim on o habbiriri ara waɗi bida idafi na ɗon wi'a na non kadi wi'ira so ɗetti allahu akbar on o wi'i ɗum ka sujud ma ka ruku ara waɗi bida idafi o waɗi ko shar'ina mari dalil kono o waɗirali no wi'ira non e ka wi'a ɗum woni bida idafi misalu hano jeeya misal bida idafi ifradul jum'ati bi siyamin aw layliha bi qiyam bimana horugol e juulugol ñalɗe ɗen fof neɗɗo no newnana mutlaqan kono mo wi'i heerina nen jumare nde hara juma fof juma en juulay jem juma fof juma en hooray ñallal mum ngal ko hombo wi heerinangol juma ɗum ɗo no selli min nahiyati dalil juulugol jemma no selli min nahiyati dalil horugol ñalorma no selli kono min nahiyati sifa wal kayfiya heerinangol ñalande nden ɗum ɗon salla en yii en aroya joni wiwgol taw salatu tasbih o taksisu sahr rajab bi umra wiwgol min umra rajibi fof mi yahay waɗugol umra no newi hitande fof ko heerinangol ɗon ngol landete dalil addikrul jama'i wa ghayriha e tumbonirgol yimɓe ɓen wadda dicru goto ɗum kadi wona ala dawam duume ñande fof ma waɗen ɗum ñande fof ma waɗen ɗum dicrullahi no shar'ina joɗanagol no shar'ina tumbodiran gongol tawa ma waɗe tumbodiran ko ɗum ɗon landete hombo waɗi ɗum on andi jogoto ta'alluqun bid dalil kono hara jogaki ta'alluqun bil kayfiya wonta bid'atun idafiyya hande kadi wona ko baka si tawi en darti wano ɗiɗo hino jeeya e bid'a idafi kono noon no jeeya e ko hanuɗen wattande hakkil nanen en wi'u no waɗugol itlaq al bid'a ala al umur no hulbini moƴƴa si en darti ka defte yewtayɗe fi al bid'a ka kitabul bid'a wal hawadis li turtusi hiɓe waɗi e nder mayre bid'atu ta'rif taw si ɗen andi ɗum taw bid'atu ta'rif kamɓe ɓe wi allama turtusi ɓe wi ta'rif woni ta'rif ko ñande arafa yimɓe ɓen no ka arafa ka hajju yimɓe ɓen ɓe yahali hajju ngun ka mu'um ka wonɓe ɓen ka mum yahali hajju nden ɗon hitande ñande arafa on ɓe yaha ka juulirɗe kamɓe kadi ɓe ñalla ton waɗugol azkaruji waɗugol du'aji wonɓe arafa ɓen ko waɗata arafa kon ɓe yaha ɗum ka juulirɗe maɓɓe ka koɗoli maɓɓe kamɓe kadi ɓe waɗa ɗum nden ñande imamu turtusi ɓe maki ɗum ko bid'a
na du'a on haɗa na waɗugol du'a ka juulirde haɗa ko ñentingol ɓeetongol gaa landete si nelaaɗo yamiri ɗum ma ɓe newni ɗum o yiɓen ɗon defti ɗum naadi ka biɗa ka cheikhul islam ibnu taymiyata ɓari ka min ha oɗo ka iftida'u siratil mustaqim mukhalafatu ashabil jahim ɗo laaɓanayi en fittaygal ndarorgal ha laaɓa wondema si tawi woodi e yawtuɓe moƴƴuɓe akkiɓe e gollal ngal woni lurrangal haray neɗɗo no haani moƴƴinde konguɗi ɗin e magga si goto e salafo attaki e gollal ngal haray no weli ñaawugol ngal ko faaleteɗa kon bil usul kono si tawi salaf attike e gollal walaw min ijtihadin haray labingol konguɗi ɗin e rentingol ngal ɗon gollal no ɓuri labeede sina ɗum loyru gaño si juuti supporoyaki ɗo mayri e yiwno nden ñande ino jeeya e juuluɓe salatu tasbihi min as-salaf min at-tabi'in abul jawza kana yusalli salata tasbih ko wano noon abdullah ibnu nafi'in min at-tabi'in kana yusalli salata tasbih summa ala dawam wa kadhalika oɗo abu usman al-hurri kana yusalli salata tasbih bal kana yaqulu ma ra'aytu fil humumi wal ghumumi mithla salati tasbih hada min as-salaf ko wano noon abdullah ibn al-mubarak min a'immati al-hadith bal min a'immati as-salaf kana yusalli salata tasbih al-itlaq ala hadha bil bid'ah يحتاج إلى تريث وإلى تحسين القول بالكيفية لذلك أئمة السلف ما يقول الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الصالح هؤلاء فهموا أن صلاة التسبيح يصلى هو سنة فالحديث عندهم صحيح إذا لابد أن نتريث في الحكم على هذا الفعل والإنتي كدوسي كوي نارينو موت شيخ الإسلام ابن تيمية من أشد الناس إنكارا على البدع ومن أكبر من تصدى للإنكار على أهل البدع شيخ الإسلام ابن تيمية ندفتر مقر اقتداء صراط المستقيم هنا يوني سيدة التوصل والوسيلة مقرهم يوني سيدة دهتو دفتر نهولا بساكيك بدع بل بساكيني إدو يمب بدع من هذه السنة النبوية في الرد على القدرية الرافضة يوني سيدة بروتين ببدع كنو ناري التعريف وتقول قول لدو هنده كجولير ده سمعت من لندا من قال قول لعله يتسرى بالإطلاق عليه ما يفهمه ناري مؤمن شيخ الإسلام بماكد كاقتداء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم كجزء تمه sango derol temedere capanɗe joyi ɓe maki fa amma kasdu rajul fandagol neɗɗo on masjida baladehi juulirde leydi makko ndi yawma arafa ñande arafa on liddu'a'i wa dhikr o yaha o janto ton joomi makko o yaha ton o toro joomi makko kama yafalu ahlu arafa bi arafa ɓe maki fa hadha huwa ta'rif ko ɗum ɗo andirangal ɗo gollal fil ansari ka ko ɗooli alladi undiru jayidan اختلف العلماء فيه سبحان الله اختلف العلماء فيه شيخ الإسلام والماكو دقوي كدفتر ويندان في رتب أهل البدع هو دفتر ننكو اقتداء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم كان عنوانه يدل على أنه يرد على أهل البدع إذا اختلف العلماء في التعريف يوم عرفة في الأمصار فيه النب بما كيف فعله ابن عباس لا إله إلا الله ابن عباس أي ودي التعريف كي ونا إملا أدت ودقل تعريف كفام تنار مكو وفامي أودي تعريف وأمر بن هريث أولو كذي توتي ابن عباس ودي التعريف فإذا يهالي حجو بيهي كجولير ɓe wurniti arafa on ton ɓe waɗi ton du'aji ɓe waɗi ton azkaruji
ɗum faama at-ta'rifu yawma arafa bil absar. ɗum ɗo wana nelaaɗo yamiri ɗum ɗo ibnu abbas, na nelaaɗo yamiri ɗum amru bun hurayhin, ko ibnu abbas tinni faami wondema huunde nden nde bona ko waɗi nde mari asl huwa du'a wa dhikr. ne waaki yahugol to no waawi yaade weddoɗa waɗa hara ñallal ngal laaworaaki on tigi tentini a naɓoday ɗum e korka. hada fahmu wastinbatun wajtihadun min hibre l umma. tindore maayo ngon kanko faami ɗum. ɗum ɗo cheikhul islam no négocié ɓay ibnu abbas waɗi, amru bnu huraythin waɗi, honɗum faamuɗen gollal ngal nelaaɗo on noddi bappa mum abbas tindini wi'i waɗu ñande wo ñande, ma waɗu yontere fof yontere, ma waɗu lewru fof lewru, ma waɗu hitaande fof nde wootere, ma waɗu e nder ngurdam maɗa nde wootere bappata accu ɗum. si ɗum ɗo sellanima ko iwri e nelaaɗo tentinirani ɓe janni kadi haa laaɓi, si neɗɗo faami ɗum ɗon no selli o waɗi wi'ama o waɗi bida'a ko nelaaɗo tindinaali ɗo waɗama a suusaali wiide ko bida'a. haray ko ɗum faamuɗa, haray hon ɗum faamuɗa. salafu si attike piiji ɗi hay si ɗi iwraali e nelaaɗo needi heɓoto ka ñaawugol ɗi. salaf ko waɗi ko ene wi'i ko alqur'an wa sunna ala dawi fahmi salafi l umma. salafu salih ko alsahaba wattabi'un wa tabi'uhum alqurunu lmufaddala. landaaki mas'alaji iwrayɗe maɓɓe ɗin fof tawɓe fottu e majji hino landi goɗɗi ɗin tawa tabiti e woɓɓe maɓɓe. alaysa kadalik? ndaare dey cheikhul islam woni ñaawde ɓe maaki waɗi ɗum min alsahaba wowa ta'ifatun min albasariyina walmadaniyin. andama kadi wonnoɓe basara waɗaynoɓe ɗum, wonnoɓe madina waɗaynoɓe ɗum. subhanallah. wowa rakhasa fihi ahmad, imam ahmadu newni ɓe wimo no faala wadde waɗo, hande sen waɗi ɗum ɓe jonnay ɗum bida kadi. imam ahmadu o ɓe newni kamɓe ɓay tun ibnu abbas waɗi, amru bnu huraysin waɗi, ta'ifatun min albasra fuqaha waɗi, ta'ifatun min almadaniyina fuqaha waɗi, rakhasa fihi ahmad. andi ɗo landaki esse tabiti e nelaɗo yannahu sabata an ba'di salaf. ɗo ko ya newnu ma dartoɗa kono itlaqul amal itlaqul qawli bil bid'a ala ma sabata fi'luhu min as-salafi fa hadha fihi nazar. no ɗon e ko dartete wo wa in kana ma'a dhalika la yastahibbuhu. cheikhul islam ɓe solli ɓe maki imam ahmadu newni yo waɗe kono ɓe yiɗaali yo waɗe, bi mana ɓe noddanaali. salatu tasbih wallahi alladi la ilaha gayruhu tabiti e abdullahi ibn al-mubarak kana yad'u an-nasa wa yahussuhum ala salati tasbih wa yadhkuru lahum al-fada'ila fiha wa yahussuhum ala fi'li hadhihi as-salah. kayfa nutliqu ala hadha bil bid'ah? bal taqulu anta lasta muwafiqan, anta ma'a alladhina da'afu walakin ghayruka sahhahu. idan wowa karihahu ta'ifatun min al-kufiyin, jeyaɓe kuufa añiɗum, wal madaniyin, woɓɓe jeyaɓe madina añiɗum, ka ibrahim an-nakhai kana yakrahu at-ta'rif, wa abi hanifata wa malikun kana yakrahani at-ta'rifa, amma imam ahmad wa ibn abbas wa abdullah bin hurayth kanu yarawnahu la ba'sa bihi. hal laka an tutliqa alayhi bil bid'iyya? fal amru fihi sa'a ya akhi. ay masailul khilaf fayda min mi yaal deftere jangetende neɗɗo deejay ɗi piiji ha hewti raf'ul malami li cheikh l'islam yo harralahu tahrira. nasalullah assalamata wal afiya wa tawfiqa wa sadad. hikkiti ɗon ko wonɗen gaynirde kon fi attawassul wal wasila. wayon andi e wi ko alqawlul mubin fi kashfi shubahati an salati tasbih. ha joni lincunku e mbuɓɓinay kum fitte no manki laaɓugol. si laaɓi en yi'i nduggu ngu fo iwi tu heddike waɗowo yo waɗu, mo waɗata yo accu waɗe. ɗon ko ma ɗum ara ɗon.
naabe fo waɗa kono mo yi'a wawata haɗude yi'uɓe ɓen ko dewal sina ɗum khilaf on haray ala tabitande ko faala ɗen faamude koye jama on faamu karamo koɓe ɓen ɓe wi'i tippude makuji nelaɗo addu'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil la yaruddu alqada illa addu'a ɗiɗo fof ko makuji nelaɗo bal sabata كما في صحيح كما في سنن أبي داود وندما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة إمام عبد العزيم العبادي بماكي قل أو حديث بيركي si juhino goɗɗum nelaɗo ko hulɓini e mofteɗen fokkiti e mofteɗen ko hulɓini nelaɗo ko julde woni dogude hoota e mum jomi wasta'inu bisabri wassala wallinore julde e muñal kala ko jiɗi nelaɗo kaka julde ɓe hotirta ɓe toro ko ɗon joomi men ñawdirta piiji ɗi sen wi'i noon ɗum ko bida'a awa haray no hawni ɓeɗo winduɓe ahammiyatu du'a fi shiddati warraha ɓe wi ka damal maɓɓe sengo ɗerol temeɗɗiɗe sappo e jeetati ɓe maati alluju'u no jeeya ko anda e salaf alluju'u ila llah hotugol ka joomi men biddu'a hotira toragol fi halati dhuhuril awdi'a tuma ñabbeeli raaɓayɗi re'ayɗi yimɓe ɓen fokkite yimɓe ɓen salafu no andira dogugol hoota ka joomi men waɗa du'aaji waɗa julde gooto fof waɗana ɗum hoore mum toro joomi men yo ɓantu ɗum ɗo ɓay gooto annda hombo jaabinante du'a ɗum no jeya e da'abu salaf ɗum no fuɗɗori rasulullah kana ida hazabahu amrun faziya ila maga as-salah sen jokki usulul fiqh o maku nelaɗo kana ida harfu shartiyya ida hazabahu amrun ko nakira yufidu al-umum huna fi sighati an-nafi wal isbat ida hazabahu si nyosi keɓe tum amrun fiyake hulɓiniɗo tum fazi'a ila salah ɓe dogaki tan ɓe hoota julde ko honɗum heɓeten ko hulɓini en landitoɗen si ɗen waawi juulude toroɗe kala ko juhuno nelaɗo hulɓini ɓe e mofte maɓɓe ɗen kaka julde ɓe dogata ɓe hoota en heɓay ko aanini en ko en hootata ɗon hara ɗen habbiti kadi hadisu goo aro wi'a si tawi nde nawnare 2020 si de ari habbe haa wi'e ɗon yon hootu ka julde toroɗon fii nden ambo wima ɗum noon ala en ara jonigol ka tawassul wal wasila fiyo gasu ɓe maaki si tawi awbi a feeñi wattawa'in ta'un woni belbel choléra si tippike yimɓe ɓen ñabbeeli warayɗi yimɓe heña ɗum ɗon no haana waɗeede du'a jama on juula toro joomi meɗen yo ɓattu waɗi a du'a u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil du'a suray ko fokkituno tippagol du'a ɓamtay ko tippi haa gasi joni no ɗum ɗettama e nelaɗon alayhi salatu wassalam hadis mo imamu boukhari muslim filli himo ɗetta yumma men aicha ɓe maaki sen faalaka sahih boukhari e yaha guluji 949 ko ɗum rakum hadis imamu boukhari o ka muslim guluji ɗe 994 ɗum woni rakum hadis imamu muslim o sa hooti a yi'ay yumma men aicha ɓe maaki ɓe haajiruna en feri yehi madina ɓe tawi toon bi'a on e makka no sertani ɓe ɓalli ɗin ronki waawude yaawude woowude leydi ndin e hoɗon on tawi ɓe nawnay moƴƴa ñabbeeli ɗin ɗuuɗi ñabbeeli ɗin sukki haa ɓe nganndi usman bun maz'un awalu man mata bil madina min al muhajirin on o feƴƴin aw bi'a ñabbeeli ɗin sukki e muhajiruna en haa yumma men aicha ɓe maaki ñannde goo mi yawno mi tawi aboubacry e bilal no nawni ñande wootere jonte palino lo'ini ɓe no tampini ɓe moƴƴano haa tawi jooni ɓe ɓittike haa yumma men aicha yehi yeeti nelaaɗo awa dey baaɓe ngan e awel bilal no nawni hannde moƴƴa pali on nelaaɗo no hulɓini moƴƴa hannde ɓe tampi haa nelaaɗon ɓe waɗi du'a kon ɗum e du'a ɓe waɗuno ɓe maaki allahumma habbibi ilayna al madina ka hubbina makka joomi yiɗin men madina wano yiɗinnoɗa men makka
yiɗi madina amen menen kadi kono yiɗinirnoɗa makka e amen waɗu men meɗen yiɗi makka makka no yiɗi men waɗu men meɗen yiɗi madina madina no yiɗi men aw ashadda ma hara ko ɗum ko ga ɓuri tiiɗude ɓay joni ko ga men woni wa sahiha jomi mi torike ma laɓɓinan men saare nden e ɗi ñabbeeli wonɗi fewndo ɗo e saare nden subhanallah na du'a fi zuhuril awbi ani laɓɓinan men saare nden wa barik lana fi sa'iha wa muddiha barkinan men ko gollete kon e saare nden ɗaare moƴƴa nelaɗon ɓe maki wankul hummaha jomi mi torike ma eggam men pali jonte ko ari kon e ndeɗo saare e ndiɗo leydi fewndo ɗo hino letta julɓe ɓen no tampina julɓe ɓen mi torike ma eggam men ɗum ka nder saare ga faja alha bil joffa naɓu ɗum e nden ɗon saare e ɗen ɗon ayɗe ɗum ɗon yaltaga jaka ko ñabbe lu woni jindude tampina yimɓe ɓe nelaɗo torike jaabike kun yehi few enen si ñabbeeli lorrayɗi julɓe ɓen tippike du'a waɗatake e ɗum ɓanto yaha nelaɗo waɗi fi sahihi al-bukhari wa muslim fi asahhi al-kutubi indana hatta waɗen ɗum masque jino waɗede nelaɗo yewtali fii ɗum kine no omba mo yiɗa no waɗa nisful hijab nelaɗo yewtali fii ɗum salmonirgol ko liɓata bakkatu fammina bakkatuji no acca nelaɗo no yamiri yo salmodire woɓɓe no wiwata salmodire ɗum ɗon no ɗofka goɗɗo wowlaali juulirɗe no ferma yimɓe no juula e nder cuuɗi goto wowlaali no ɗofta woodi si nelaɗon ɓe maaki on maabike tore si goɗɗo torike joomi men e haaju muɗum moodi e on kadi accee ka ɓayde renti ko fewndi ko fof no muñña jokka deƴƴa tago to yalta sutoro juulama no deƴƴa no heƴaka cuuɗi tago to yalta waɗamas mo yiɗa o no reptiko no muñña no deƴƴa aasi on nawni doge hoton toroɗon joomi mo toroɗa ɓen na waɗi bida a accafa hulɓini wattanen hakkille ɗum haray oɗo subo ha ko ma fittemo ha o laaɓa ko sakkiti ko fikken faami bida aksamul bida en faala faamude anwa'u tawassul o yi attawassul hokken jonde nden gaynen ɗo attawassul ka ahlu sunna wal jamaa wonɗen wiide no woodi tati ɗiɓe fotti lam yaqa indahum khilaf ittafaqu wa ajma'u ala jawazi attawassuli بل على استحباب التوسل وإن لم يكن على وجوب التوسل بأسماء الله وصفاته في الدعاء وبعمل صالح قام به العبد نفسه ورجى إخلاصها وقبولها وبدعاء رجل صالح يرجى بركة دعائه وإجابة دعائه ɗiɗo tati ittafaqa alayha ala immatu salaf ede non joni salatu tasbih wi'aɗo e juule on hara o yalti e ɗum ɗo ɗum ko maseɗen ɗum laaɓa waɗen misal attawassul ko ɗettugol goɗɗum ɓanna yeeso ko faalaɗa kon yo jaabine hino jeeya e muɗum ɓannugol yeeso du'a ma o waccugol joomi me mantamo janto golleji makko ɗi janto moƴƴereji makko ɗi feññina ɓantande makko ne feññina lo'ere ma ne irrito bakkatuji maɗi irrito dokkal makko ngal wiya joomi wondude ɗum ɗo fof miɗo faala yo a okkora ene ɗo tamaw semba ɗo no sembi joomi antal qawi wa ana daif antal ghani wa ana alfaqir antal mu'ti wa ana almuznib wondude ɗum ɗo fof dow joomi ko jogiɗa kon yondinatake okkora alamo mi torosi wana an okkora si ɗum ɗo e wiigol joomi okkoran ɗon mi ñaama ɓayɗa jogii ko ñaame tum ɗiɗo ɗiɗi ko honto tama ɓuri sembude ka waccugol ko ɗum si tawi joomi men wi walillahi al asma'ul husna
fad'uhu biha no woodi ka yimɓe sunna ko wiyete attawassulu almashru' almuttafaqu ala mashru'iyatihi ka maɓɓe hiɓe mari attawassulu almukhtalafu fihi wattawassulu almamnu'u almuharramu woni jelu ka maɓɓe tati joni noon enen ko ɓurɗen faalede ɗo ko almuttafaqu o ndaaren taw si en yaltaali ɗo e ko wi'a kon ɗo yo jama on salliko juulana joomi men nde ɗo julde nde joomi men holli nelaaɗo sispay selli e nelaaɗo yo yamir ɗum mofte ɗen ka gooto yamira wo fof ko ɗon jokki waɗee ɗum ɗo si a waɗii ɗum ɗo alaa ɓay e bakkaatu no jeeya ɓuroo yaawinaneede bimana du'a laaɓugol e bakkaatu no jeeya haɗayɗi jaabinaneede du'a tuunirgol bakkaatu si nelaaɗo ɓe maaki haray a laaɓii poyi ɗon ɓamtu juuɗe fewndo ɗon toroɗaa haaju ma e haaju mofte ɗen a yiɓe naatay e ɗum si tawii yiyatoɗen ko honto neɗɗo ɓuri hanndude e toraade attawassul ɗo jooni mi wi'i walillahi l asma'ul husna fad'uhu biha o wi qul ud'u llaha wid'u rrahman ayyamma tad'u falahu l asma'ul husna noddire joomi men mbiya allah ma ɗum mbiya arrahman ɗum ɗo fof ko wasila ko tawassul bi ismihi fi du'a ɗum ɗo fof ko hunde jaɓaande bal nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe lerɗini yo jama on ardi wasilaaji ɗin toro joomi meɗen hino jeeya muɗum ɗiɗo piiji e ko tawata tabitii e du'aaji annabaaɓe ɓe e du'aaji nelaaɓe ɓe torotooɗo o ayyay maɓɓe no ardina rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fi hayati dunya ko rabbana on to rabbana arti kadi immusi haaji on wowla gasi tun joni mi wi qad ujiba da'watu kuma fastaqima mi jaabin idan attawassul min asbabil istijaba ɗum ko ma heɓo sa dartinelaɗon no jeeya tawassul mo ɓe waɗayno ɓe makayno a'udu bi ridaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik la uhsi thana'an alayka anta kama asnayta ala nafsik ɓe torono bal ɓe ɗuɗɗini makugol ɗuɗɗine ko wiya ton ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram jawmi men no jaabinira ɗum e ko nandi e ɗiɗo ha nelaɗon ɓe maaki aliddu bi ya hayya ya dhal jalali wal ikram ɗuɗɗinire to toroto ɗon ko wattugol ton ya dhal jalali wal ikram jawmi men jaabine haray hino jeeya e ko raɓɓiɗi ko attawassul bi asma'illahi ta'ala wa bi sifatihi al-ula ino jeeya ko ɗaɓɓira ɗen si en torotomo si en waɗi himo foti o jaabine ɓayno woodi sahabaɓe toroɓe noon nelaɗon ɓe maaka wajaba oɗo joomi men jaabinanen hikkiti ɗon attawassulu thani woni bi salihil amal ko ɗo woni mahallu nisao bi salihil amal ɗo noon ko ɗo woni seɗugo sabu ko ɗo fewndo ɗo ɗinatiri ɗo yo neɗɗo on ɓannu golle mum ɗe golle ɗen noon on anndi ka biɗa to ka wino ɗen kawaydu marifatil biɗa kaka ittilaku waɗa ara waɗa taqyid kono juulugol julde nde hinde sappini kayri tigiri mo yeddi ɗum tumbindira nde qur'ana ndaara sino luutondir si hadisol selli kama nelaɗon ɓe maaki si a waɗi ɗum ghafara allahu laka dunubaka awwalahu wa akhirahu haa ka gasi ɗon al asrul khisal sikki nde ɗo harande sella wiigol salatu tawba anta tubta ila allah ka a laaɓi e bakkatu si a jaɓanama joomi men wi'i e haqqe annabi nu fa qultu stagfiru rabbakum innahu kana ghaffara tuube hoton ka joomi moɗon laaɓon e bakkatuji moɗon ɗin si on waɗi ɗum ɓay ko ndiyam woni on ala yursili samaa alaykum midara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara
ɗiɗo fof ɓayɗon mankaɗi tuube haa laaɓon e koko wonɗon taw arton ka makko ndaaron si o jonnata on si a juuli nde ɗo julde a torike joomi meeɗe a jokkori nden julde a torike mo yo huntane haaju maaɗa haray a bonni si kay haray a bonni ɗon haray no hawni si tawi yimɓe ɓen annda ɓe wowlantaake ɗon anndi ko onde sellaynoyo wiigol salatu tasbih noddaɗo yimɓe ɓen yo waɗu on o wonay bida hara kadi ko idafiigoy tan yeggit na bida haqiqi ko bida idafi o wonayno hara wiya noon yo salatu tasbih o nelaɗo on fodi juulugol o mo juuli o yaafante bakkaatu mo jokkori o joomi men torike joomi men jaabinanaymo jooni noon inchallahu jumaarowo fotten ka estade juulen mo waɗen du'a alay woni bida li annaka qayyadta ma huwa almutlaq taqyidu ma atlaqahu shari bid'a kon wi'anɗa ka estade kon wi'anɗa ma wona jama kon wi'anɗa ma wona oɗo waktu kon suɓanɗa ñalande ene ɗiɗo fof jokki e ko yewtako ko ñande faalaɗa o waɗu an waɗan hoorema hara yeggitali julɓe ɓe waɗu ɗum jemma siɗa hetti waɗu ɗum ñalorma siɗa hetti waɗu ɗum ñalɗe ɗen fof ñande newanima wo ene honto biɗa on woni ñande newanima wo wi'aka jemma ko jemma tun waɗirte wi'aka ñalorma ko ñalorma tun waɗirte wi'aka ko juma waɗatake sina juma wi'aka kaka juulirde sakkona tongama wi'aka ko ma wona jama imamu waɗe gototoroɓe ya hammina ɗum ɗo fof wowlaka ko ɗiɗo wonayno dara'i'ul bid'a kono ɗiɗo fof wowlaka atlaqna ma atlaqahu rasulullah nelaɗon ɓe maki bappa juulunde julde sa juuli nde a heɓay ɗum ɗo mo tanjinike laaɓi e bakkaɗo aray fewndo ɗon mo ɓuri handude toragol joomi men yaafeede ka kesi ko ɗum ɗoni haala ka bida ala ɗon sen jangi qawaidu ma'rifatil bida ala ɗon ma qayyadna shay'an mutlaqan wa ma atlaqna shay'an muqayyadan innama atlaqna ma atlaqahu shari amarna bid-du'a ar-rasul amara bid-du'a amarna bis-salah ar-rasul amara bis-salah amma kadi faamugol si neɗɗo on tayyike haa gayni yo toro ɗo o torano julɓe ɓen o torano hoore makko wondema hadis mawdu ari e ɗum jokkaka ko waɗi hadis arɗo ɗon o la na'tabiruhu li annahu da'ifun wa mawdu la nastadillu bid-da'if wala bil-mawdu walakin sabata an rasulillah fi sihahi sellik e nelaɗo ka sellude si neɗɗo juuli haysi ko farilla ma naafiilo so tayyike haa o gayni heddike salmin gongol ɓe makani ibnu mas'ud summa khtar ma shitta min ad-du'a fad'u Allah ko nokku ka du'a jaabinke woni ɓaawo tayya ka ɗum woni ka tasbih woni ka salat na ka tasbih si neɗɗo sujji nelaɗon ɓe maki fa amma sujud fajtahidu fihi du'a fa qaminun an yustajaba lakum kaka du'a jaabinteno seede mum wona du'a on faandi ɗen addalimo toon ko adi ɗen jaɓi riwaya makko on ko mawdu abdul quddus hada uttuhima bil kadib ma na'tabiru en ala haaji on du'a kono noon iɗen mari haaju nelaɗon ɓe maaki mo juuli julde mo mari haaju toragol so tawike haa o gayni mo waawi torade ɗon haaju makko on arto salminde mo juuli haa salmini no waawi ɓantude juuɗe mum ɗen toro ɗon haaju mum on ko waɗi nelaɗon ɓe maaki no jeeyaka du'a ɓurata jaabaade dubra salawatil maktubat si jaaboto ka maktubat min baabi awla fi nawafil هذا الباب أين البدع هنا لابد أن نعرف قواعد معرفة البدع ثم نارن التوسل بالعمل الصالح أن أقول لي قول المؤجل ngal tanƴiniɗa sa ɓattori ngal joomi meɗen o yurminke o jaabinane ɓattorngal joomi men toroɗamo o jaabinane ittafaqa ulama'u sunna ala mashru'iyyati hadha tawassul si fotti ɗum ɗo no selli wa hadha huwa an-naw'u thani min at-tawassul al-mashru' idan huwa mashru'
ko fi hon ɗum neɗɗon no wawi ardorde golle mum ƴew gonɗini kono rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana hada huwa tawassul bil imani billah gonɗinal ma ngal na gollingal ko ngal ɓannata toroɗa joomi men haaju maɗa o التوسل بالإيمان ثم أما التوسل بالعمل الصالح إنه لاحظني كما في صحيح البخاري ومسلم في أصح الكتب عندنا نلعب بماكي كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بماكي اختصارا تتن يندقو يلتيه يا حاجم بارها فمير سبحان الله بناتي بويري في والغول بيني بيتي جومي من جربي fetere iwri ka iwrata tippi ari uddi damal ka ɓe naatir ɗon permi ko ɓe eɓɓata duñirde junngo ene jakasi neɗɗo nelaɗon ko fillani ɗum alqisasu fawaiduha lana si tawi koko yamira koye en waɗu si tawi koko wacca koyo en wakkilo si tawi koko aybina koye en rento ko ɗum nafoore gissa nan gonno nelaɗo gissanto en ko feɗi ay bus ɓe maaki ɓeeɗo tato ɓay ɓe naati tawi ko moƴƴuɓe subhanallah ɓe uddama nder toon ɓe duñi ɓe tawi yaata ɓe wi on yiiɗo ka wonɗen ɗo woɗo wallahi yaltinta en nder ɗo si wona nde jokkorten e joomi meɗen bi salihi amali golleji men moƴƴuɗi ɗi waɗannoɗen joomi men ñande en miijata ɗum ɗo waɗay ɓannen ɗinnaare en ɓanniɗi imo jaabina bi isnillah goɗɗo e maɓɓe wi jooni min e hinolan ɗo ko mi anndi mi ɓannanima tawi tamaw anno sembi laaɓuno ɓay iɗa anndi miɗo anndi ko laaɓi kon e ko laaɓaako ko yimɓe ɓen woni annda ko mi laɓɓine ko mi laɓɓina kono min miɗo anndi si mi laɓɓinno an kadi a anndi si laaɓuno tamaw anno sembi laaɓuno miɗo marno nene momi ɗoftino mi ɗiggani sabu ɗoftaare maɗa haa tawi mi ardinta ɓiɗɗo e ɓengu e dow maɓɓe hulafa on mi waɗani ɓe ko wiiɗami kon fuu haa ñande goo mi ñaamete maɓɓe mi tardi addude ɓe ronki ɓe ɗaani ɗomi hewtude mi jogii mi habbi ñaamete on ka ɗamal maɓɓe haa weeti bimbi mi jonni ɓe ɓe ñaami si ɓiɓɓe ɓe ñaami ɓengu an ñaami ɗum tawi ko ɗoftagol ma sino laaɓannoma ittan men fetere nden men yalta ya rab telaaɗon ɓe maaki fetere nden diriki tan ɗum ko waɗu yi'a ijabatul du'a bi quwwati al-iman si iman on no tiiɗi cerna waɗay tum ya e yiwno ɗo ka Umar ibn Khattab wi yeyite ngen volcan on immoɗo yaaru to immo ka yimɓe ɓe woni ga nge yehi nge jokki honndu ndu ka en yiiɗo nannguɗo nowru ngayuri ka o dirnidi ka laawol o yii potto yimɓe ɓen feɗɗa ndi feɗɗi yimɓe ɓen feɗɗi en yii jumpuɗo maayo ngon Allahul Hadrami o jumpini julɓe ɓen maayo ngon Sa'd ibn Abi Waqqas o jumpini julɓe ɓen maayo ngon hada min quwwati al-iman ayyuha al-ikhwa wallah ko iman on tiiɗata Sa'd wi hey ngew maayo ko jiyaango ko en jiyaaɓe billahi ko jiyaango ko en jiyaaɓe sen wi bismillah tawakkalna ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah Allahu yuhawwiluha tariqan lana o watta e ngol laawol kala no sikkitiiɗo ta naatu nani naatuɗo yooli ga o jokkataamo dey o wi bismillah tawakkalna ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah o killini puccu ngun hay o tippaki o jumpi maayo ngo wonti yoori key julɓe ɓen jokki ceerno iman on no heewi tew fewn ɗon goƴƴare no sinta tew ɓe yawtoyi heeferaaɓe ɓen hayniiɓe ɓe seppa ka hoore maayo ɓe ɗeggi hoɗo ngon arta julɓe ɓen hewtude ɓe tawal ɗon wonki wisi neɗɗo seppindi dow ndiyam habbotom Allahul Hadrami waɗi Khalid bunil Walid yari poton summan qani an fiyo yimɓe ɓen jaɓu islam poson warowo kala ko mari wonki bi idnillah Khalid wi poson on tigirina warowo addu simi yari on jaɓay islam hoɗon on fof wi men jaɓay o jooɗo wi bismillahi alladi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim
koko quwwatul imanu gollata ɗo ceerno na baabe ngan hari no wattiri o yari o gayno mettita suhunko o jonniti mawɗo o julɓe ɓen no heɗi si o maayi da'awa gasi si haalidu maayino ɗon hanno da'awa darike ɗon o yimmi o fiɗɗi o wi konno wiiɗa mawɗo wo koko wiiɗa ko o jaɓu islam o jaɓi islam hoɗo ngon wonti e leydi islam haalidu acci ɗon ɗiɗo feƴƴi yeeso hada yusamma quwwatul iman wallahi si imanu on tiiɗi ceerno tawassulu on haray no mari doole kono si kaypiiji ɗi lo'i haray moƴƴa fetere nden diri fa ko kisan waɗi hoyno an kadi ɓatto ndaara an kadi hoya kadi ɓatti wi joomi min kadi a jarri boranno jo ɓiɗɗo bappa an issa on juuti ha tigiri mi huluma mi ronki yottade makko mi okkimo ko mi waɗannomo ko joomi siko kulol maɗa ko wiwnolan ko ya abdallah ittaqillah si tawi ko takkuwaka haɗunolam mi yottade makko wondude wawde joomi yaltin men kamen woni ɗo nelaɗon ɓe maaki fetere nden dirti kadi ɓe yii hande dirti kono tawi ɓe heƴata heddi gooto oya ari inni joomi awa joni ɓay ko ɗum fewli ɗo ko quwwatul iman wal amalu salih woni ɗo joomi min kadi deyɗande a jarri boranno jawdi woni patron molanaɗo gollanteɓe mi heɓi golloɓe golluɗo ha gayni accirin mi joddi am wippiti yehi tawi ko ciikuliri mi yoɓi mo añidi o acci dinnemu ngo wippiti o yehi kulol maɗa joomi tami ñaamu kum makko kum ɓaylam ɓurimo doole o jaɓaali joomi mi ayniti kun ciikuli hun o haa kum ɗuuɗi mi soodi beɗi mi ne'animo haa ɗuuɗi mi soodi baaɗi mi ne'i haa ɗuuɗi mi soodi na'i mi ne'i haa ɗuuɗi mi yeeyiti mi soodi gelooɗi ciikuliri makko ndin heɓi dingira beɗi kula beɗi kula baali dingira na'i dingira gelooɗi taylan habbimo joomiɗa anndi komi waɗi e mum kon fof tawi mi ɗaɓɓaasi wona an ñande goo on jiyaaɗo soñjoyi tampi haa arti tawtinmi ari no ñaaɗa no nayi am miɗo gollunoɗo yoɓuɗami ciikuli mum ɗanni tawi ɗum na laawol joni no mi arani kum addi ciikuli mum an kummiya subhanallah ya ahi ko ɗum ɗo ete quwwatul iman jiyaaɗo patoronjo on honto ɓe patoron ɓe woni hande gollinayi ɓe yimɓe ñaama no renti ko miskino woni ñaamude ene patoron koye ñaamu miskino haani ka koye wallu miskino ha koye wallu miskino oya wo min hari mi ɗaɓɓima ha mi tampi alhamdulillahi ala rujuik mi yetti joomi men a artimi mayaali o dingira gelooɗi o dingira nayi o dingira beyi o kula beyi o kula baali wallahi ko an jeyi fof mi toritema lillah faltu fof soggayaka accanan ɗo hay hunde soggu fof yaha oya moyde min ta sabotan andi anda ɗuuɗi sabotan min ko jikkuli ma ko mi acci ɗo kono to mi accunoɗo dingira gelooɗi e ɗuma moɗi ko ɓuyi ɗon sabotage o hannde ono son heeɓi on yawtomo ala joni nin cikkugan kummiya oya o hey na sama kala won mami wolande ɓoy accataɗi ɗo noon hannde billahi hannde ana ɓoray hannde ana ɓoray o e komin jeeyi wo faltu ha mi jogoma awa ka oya falto e kula beyi on hoolaki o falti kula baali on o hoolaki ɗum no weli hoolade ceerno o falti dingira nayi on no yaltude o hoolaaki o falti dingira gelooɗi o yalti o hoolaaki fof tumbodiri ka yaase patron on pullo on wi soggu naɓa alhamdulillah fof ko anji ko wata jawdi ma ndin boniran mi darani no ɓay noon bonira allah mi daɗi alhamdulillah naɓu fof tori kamata accanan ɗo fus oya soggi cogge ɗen foppu yaadi e muɗum hoolaaki haa muuti wallahi ɗum wela hoolaade jiya ɗon wi joomi ɗum si tawi ko sabu ma mi waɗirno ɗum ko welaye ma mi ɗaɓɓunoɗe ɗum ko wata tikkanan mi ɗaɓɓunoɗe ɗum joomi sortu men kamen ɓisiɗo ɗo no faaɗi nelaɗon ɓe maki wallah fetere nden immi hiɓe renti nde ƴawi ha nde hewtoy ka nde iwrunoɗon nde jotti ɓe hetti lawol ɓe yalti rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadith Abdullahi ibn Umar haula'i tawassalu bi a'malihim as-salihah wallah ka ɓe tanƴini no golle ɗen bismillah ko jommen ɓe waɗani julde ma salatu tasbihi nde salligiɗa juuluɗa nde an tun hakkunde ma e joomi ma
si a tañƴinike ɗum ɗo laaɓani joomi men himo weltori sellay ka ɓannaa ɗum ɗon joomi nde julde nde mi juuli ɗo miɗo toroma yo a laɓɓinanan nde joomi miɗo toroma ya waɗanan huunde kaari sabu nde ɗo ka moƴƴere ma e ka yurmede maɗa ya waɗan ɗum ɗo julɓe ɓen sabu nde ɗo atawassalu ilayka bi salati haada ayna al bida'a huna ayyuha al ihwa ɗo honto biɗa on woni ɗo hino nelaaɗo no ñinni ko feƴƴi nelaaɗo fillanto en ko en haana gollirde hara ɓe rentinta kadi si moƴƴano ɓe rentinayno ɓe wi fa hada al hadisu wadihu dilala ala tawassuli bi salihi l amal oɗo hadis o holla en jokkorgol jiyaɗo on ko haani ko golli kon no sellanimo en waɗali takyide o hadis nokku iɗen jaɓitaw mo selli nata'abbadullah wa nataqarrabu ila Allah bi anna al hadisa sahih ar rasulillah mo selli en elaɗo joni sellanayi en ka jokkoren on joomi meɗen fi ɓantugol albalaw tippiɗo e mofte ɗen wallah o wi ɗum ɗon sellata haray fal amru fihi sa'a wa kasalahu haqquhu kono noon e ɗiɗo dalillaji iwruɗe e nelaɗo ɗiɗo de no holli gollal moƴƴal ngal tañƴinorɗa joomi maɗa yo wallitoroma no selli waɗugo asalis woni attawassulu bi du'a'i salihin ngal ɗo kadi wallahi no fotta hada naw'un min attawassuli almashru' almuttafaqu ala mashru'iyatihi no fotta no selli ka neɗɗo maako aana huto hoore muɗum no andi no fewnori fewnana mo tañƴini no ɓurori ɗum ɓattagol ka joomi men e wakkilanagol diina joomi men e tañƴinagol jaabinante yaha wi'a miɗo toroma yo a toranolan Allah yo waɗanan hunde kaari ko adi miɗo tañƴini du'a ma no jaabo ka joomi me en e diisi ko min tori ɗum kadi ɓeydatama illa sarafan waɗanan ɗum to gandi ɗum ɗo kan no jaɓa lantoriɗo a koni ala ka waɗi reede no waɗirte noon ko fijindaaru wona waɗeede lantoriɗo a honnunge du'a ɗum ko honnu won ko honto ɗetteten dalil ɗum ayyuhal ihwa wallahi ka du'a joomi men ka o torete ton ko imanu ton naatirte ndaare sahabaɓe ɓe radiyallahu anhu nde nelaaɗon alayhi salatu wassalamu wuuri sahabaɓe ɓen hari ɓe jogino kamalul iman ka wondude e nelaaɗo kono si ndiyan joganoma tawi saaƴaali ko nelaaɗo ɓe fewnanayno oya arabiyankejo arnoɗo naati ka juulirde ñande juma nelaaɗo no julnude o taƴi hutuba on o tori ɓe toro ndiyam kulle ɗen no maayide ka ladde ɓe ɓanti juuɗe ɓe tori ndiyam ɗan Anas wi ɗan fuɗɗi nden ñande juma ɗan saaji ha yontere nden ñande hada tawassulun bi du'a'i salihin ka mo wawno torade ka maɓɓe ton ndiyam kono no gasa yarata no wani du'a nelaaɗo ko kural ka du'a nelaaɗo ko kural nelaaɗon tori juuɗe ɗen tippaki duulere nde moƴƴina ɗon kisan nde ƴiwni ɗon kisan nde ñiɓɓiti ɗon nde diƴƴi ɗon nde saaƴi ɗon nde fuɗɗi ɗon nde saaƴi ha jumaar to yimɓe ɓen yiyallani subhanallah hada al arabi tawassala bi du'a'i rasulillah kono haɗirten ɗum o artoy kanko tigiri kadi nden ñande yontere nden ñande juma tawi nelaaɗo no ka hoore gangunan kadi o wi ya rasulallah ndiyan ɗam moƴƴi ɗan halki kulle ɗen ɗan yooliire muruuji ɗi yo nelaaɗo e joomi men jogona yo accir ni moƴƴi nelaaɗon ɓe maaki ɗum wowlataake joomi mi tori kema yiilan men ɗan naɓaɗan fil akam naɓuɗan ka jooli e ka ayɗe si men faaloyama men yahana Anas bun Malikin wi nelaaɗo juuli men yalti e naake akhi wallahi attawassulu bi du'a'i salihin mashru' ko heddi man huwa salih ko mboni o moƴƴo sahaba ɓen ko nelaaɗo waɗayno ɗum oya bunɗo arnoɗo tawi nelaaɗon ɓe maaki waɗu hunde kaari o rewi ka ɓe wiɗon tu o hetti gite ɗe Umar ibn al-Khattab wi'i ka ɓe yahayno ghazwat Tabuk ko ceeɗu wonno jama on sonjino fi ndiyam ɓe ɗonɗa ceeɗu haa ɓe ari ɓe fewti Abubakir ɓe wi Abubakir a yetta ko nelaaɗo ɓe toro ndiyan ceeɗu yo saaɗi
yoɓe toon Aboubakir ari wi nelaɗo julɓe ɓen wode mi aro jeeto yon toro ndiyam ko Aboubakir hari muññoɗen tum kawmi toro o wi nelaɗo hi ɗo hewti yon toro tore ɓe wi a potto seeɗa o woni ɓe fewti qibla ɓe ɓantiɗe subhanallah o wi mi seedi duulere nden nde soggi ha nde hewti men nde huuɓi men nde ɗuwi men nde niɓɓiti nde diƴi nde saaɗi jama on tuɗi ha fof heɓi ndiyam yanoɓe huntugol haaju mum ari tawi saaƴi helti ɗon no loppi aduna fof no yoori ahe du'a ko nafata konko en andano ɗum foti tan yawi to hoore men ha tawa ajazu nnasi man ajisa ani du'a ko foofi kon fof ko foofuɗo ha tawi wawata ɓantude juuɗe torojomi mum haaju mum ma haaju e ande juuɓe ɓe kay sahaba joni noon nde nelaɗon feƴƴini kon no hikki ɗon joni aratenoɓe ka mumɓe toranemen nelaɗo nelaɗo torane waɗane en du'a ɓe feƴƴini joni ene gollal ngal gasi ɗum woni hallo gollal ngal gasi o waye madama salihuna baqun no heddi ko bandi on no jokkore ene ko homboyi ɗon ha hande no fotti e fiimo maɗɗiɗo cigarette on no fiima jogiiɗo viniri ɓeere no yaha o wi miɗo torima du'a na simo mari du'a toreteɗo hewata huccintinde ɗum e o waɗi mo andi ka joomi men no yarete noon o timminali ɗum taw ka mo wi na ɓorte taway no jogii paasi mum kañum na ɗum wona ɓortama goy joni nde nelaɗon feƴƴini madina heɓi kokke molanaɗe fi khilafati umar ibn khattab wi awa ndiyan ɗan jogama kadi fewno ɗo setti settongo muutike ndiyan ɗan saƴade joni noon nastasqi toroɗen joomi men ndiyam ko hombo ene sahaba ɓen no fotti afdalu sahaba bada rasulillah aboubacry summa umar ka joni noon umar ibn khattab tawadu'an wa tanazulan o wi min miɗo wawno wadde salatul istisqa du'a o kono ɓayri tum teddingol nelaɗo ha joni no heddani ko teddi ka nelaɗo o no hani heddade teddugol e men bappa nelaɗo no ɗo abbas en watti e juuɗe bappa nelaɗo yoɓe waɗan en hande du'a fi ndiyam ɗum ɗon ko fi hon teddingol nelaɗo ɗum e teddingol ko ɓe teddini ko no ndiyan heɓoro ɓeydike colfum heɓike kadi on sayi umar wi abbas waɗan en du'a fi ndiyan ɗan sa abbas wi awa umar komi watta du'a ɗo wohi umar ibn khattab banni abbas darni yeeso julɓe ɓe wi allahumma ya an allah inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyina fatasqina fewɗo nelaɗon wuuri simen ɗon ɗama ndiyam men heɓali ko nelaɗo men jokkortoɓe toro tippinanaɓe wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina hande meɗen jokkorde kamaɗa bappa nelaɗo min torike ma so torike fasqina hokkor men ndiyam abbas toro ɓantu juuɗe du'a waɗa du'a men ammina subhanallah abbas wi allahumma la ilaha illallah du'a labaɗo ni o juuta kono himo iwri e ɓernde laaɓunde ɓernde anndude taguɗo o abbas wi allahumma ya an allah innahu meɗen andi mene wondema la yanzilu bala'un illa bi dhanbin bala tippata ko e dow leydi ndi no iwri kamaɗa sina sabu bakkatuji jiyaɓe ɓe min girritike bakkatuji amen ɗi walam yukshaf illa bi tawbatin albala montaka kippiɗo yimɓe sinaɓe tuubuɓe hooti ka joomi maɓɓe se wi'i yo jama on waɗu salatu alkusuf ɓe tuuba ɓe hoota ka joomi maɓɓe albalaw on tippike
albalaw on ko tuububuye ɓantirte si ɓe tuubi ɓe toro joomi maɓɓe yaafuye yo ɓantu hara en waɗi biɗa ɗon ɗon to biɗa woni ino oɗo wii ko albalaw ko bakkatu tippinta ko tuububuye ɓantata salatul oɗo a tasbih salatu tasbih ko julde on nu salatu tawba ko tuububuye woni nder ɗon si tuububuye moƴƴi haray damal toragol udditike ala fuy ko ɓeyda e nder on e ko iwri e nelaɗo ko sakko haa biɗa naatay oɗo abbas wi wa qad tawajjaha alqawmu bi ilayk yimɓe ɓen ayidey joomi hannde ɓe ɗettilan ɓe ardini yeeso e men yahu kamaɗa lima kanati min nabiyik sabu kami fewndi ɗon e annabajo ma on komi bappa makko joomi fa hadihi hino ni aydina juuɗe amen ɓe ilayka ɓe ɓantama ɗe fewti faade e maɗa biddunub hiɗe wondi noon e bakkatuji ɗe fopp hiɗe loppi hiɗe moddi bakkatuji kulluna lahu haba naare irri kande min assahaba sikkuɗen ɗi jarrabuyeji huuɓituɗe hannde alaysa bi sababi zunub bi sababi zunub walan tartabia illa bitawba wa du'a wo wana wasina njuburu tinde amen ilayka arti kamaɗa bitawba men tuubi men yaafinike fasqina alghayta min torike ma faabor men faabo ndiyam hilliɗon wi fa arhat sama mislu ljibal ma bimana kammungu niɓɓiti diɗi teddi hatta asfabatil ardu leydi ndi subhanallah ndi hecciɗi rema moƴƴi yara yimɓe ɓen ɓuttiri sabu du'a gooto wonande mofte ɗen fuu ngal gollali wayno ɗen wawi ɓantude ngal nde ɓeeɗo feƴƴi Muawiyatu bun Abi Sufyana hewti e khilafa mu ndiyan ɗan kadi jogita koye nganndu ɗum koko woɗɗi e ɗum gasata haa darngal daro fanni ma moƴƴiɓe ɓenno ɗo ɗum no heddi ko heddi honto ɓe woni attawassul bi du'a'i salihin tawassul mashru' Muawiya nde ndiyan ɗan joga fewndo makko kanko kadi tawi sa jaali jama ngari Muawiya waɗu du'a wa salatul istisqa subhanallah tawi nden ñande no jeeya e ɓuraɗo andoreede dewal suuɗito e dewal mo tawta si a fotti e mum a wattanta hakkil si a fotti e mum a buɓɓoto si wowlanima jabatako kono ka joomi men ko mahbubun adimun inda allah wono wiyeteɗo yazid bunil aswad al jarshi manditoɗen mo yazid bunil aswad al jarshi Muawiya wi nelane yazid bun Muawiya al jarshi o ar yazid ari bunil aswad Muawiya wi yazid jama on wullitike kokke meɗen toroma ya ardo ɓanta juuɗe toranoɗa moftenelaɗo ɗe yurmede je joomi men tippi yurmede muɗum nde min ardinima yeeso ya yazid wi ɓay on suɓike ɗum haray ten wadde ɗum on say Muawiya bun Abi Sufyana kadi wi o waɗi ɗum tawi sahabaɓe no heddi ɓe ɗetti yazid bunil aswad al jarshi ɓe ardino fatawassalu bihi qala Muawiya heɗitaɗen Muawiya bun Abu Sufyan ko waɗi ko o wi allahumma ya an allah inna menen nde nastasiu hari meɗen tefinorayno wana tawassalu meɗen jokkoro kadi kamaɗa bi khiyarina torareji moƴƴuɓe amen suɓaɓe amen ɓen moƴƴuɓe amen ɓen ko du'aji maɓɓe ɗin men ɓattorto kama ya yazid irfa yadayka yazid ɓanti juuɗe maɗen min waɗima yeeso fa rafa'a yadayhi yazid ɓanti juuɗe muɗum ɗe wa da'a o tori yimɓe ɓen kadi tori yimɓe ɓen ammini o tori hatta soku o ɓanti juuɗe o tippinali ɗe haa ɓe loppi kayno waɗi ɗumundi ino kandi han saƴata fayda ka yazid bunil aswadil jarshi arno ɓanti juuɗe waɗini wallahi o tippinalde haa jama on towɗo foppu loppi ɓayri gasi o wi Muawiya gasi wami hooti ka makko lanndaki wiigol naɓelan ka Facebook ko min tori noon ndiyan ɗam siko hannde goɗɗo men waɗi ɗum ceerno
aray ko ma aduna o ganda ko mbo ka ɗum ɗon fof landaki ayyuhal ihwa ɗo ko raɓɓiɗi ko fa hadihi salata min al anwa'i tawassuli allati ittafaqa ahlul ilmi ala mashru'iyatiha wallah no laaɓi salatu tasbihi wowlaɗo ɗo o ka tanqihul maqal bida alaɗe o ko dewal wellitanga on yaali ibnu umar nde o andi wondema nelaɗon ɓe maaki lissaimi da'watun mustajaba inda fitrihi wallahi ibnu umar haɗa si hoori o huntike ka o hunti ɗon o nodda e ɓeygure makko nden o moɓindira amru bunil as ka abdoullahi bunil as o moɓindira ɓeygure nden oyna nelaɗon ɓe maaki du'ano jaaboɗo inni da'in fa amminu miɗo torade joni men jaabine o toro haajuji makko ni ɗon ha o gayna ɓe ammina ɓe yaha noon ɓe waɗoya goɗɗum ko ahi ka nelaɗon maaki du'ano jaabo ta weltino ɗon ta haɗu kadi yimɓe ɓen ɗon mafhum hara ihtisaran ka raɓɓinɗingol ko ɗum ɗo falnoɗen wadde woni alqawlu lmubin fi kashfi shubahati an salati tasbih konngol laaɓugol ngol fi dirnugol jilɓayiji arɗi ɗin e nde ɗo julde shar'inaɓe ko waɗi alladi nadinullaha bihi anna alhaditha sahih ida kana sahihan in lam yakun wajiban al'amalu bihi yushra'u al'amalu bilhadithi sahih ka no shar'ina heddi no waɗɗi ka waɗɗaki waɗɗa gongol dalil mum ko nokkugo ɗaɓɓoyte kono si selli e nelaaɗo sellali ka ɓe ittiki sellali ka heeraniɓe ɓe jannu moppe ɗen haray shuri'a hadal fi'ilu shar'a haray ko ɗum ɗo falano ɗen ardinde fittugol ngal ɗo ndarorgal fiyo jommum wawi yi'itade toon no faalira sen ɗettu no jankum ma ɗum lanseti wiɗen en itta e nduggu ngun ka ndarorgal si nduggu ngun iwi no joom maggal gollitirtangal kono noon nde ɗo julde nde lerɗina julɓe ɓe ha joni mo ɓeyo juulande hoore mu'um tuuba hoota ka joomi mu'um jokkoro nden ɗon ka joomi mu'um toro joomi mum yo joomi men ɓantan en albalawo na noon tahsis ko kayre heerori ɗum nde heeroraki ɗum e dewe heddiɗe ɗe siɗa faala si a hoori ñande suumaye ha maaya ñande huntiɗa o ɗawawi jokkorde ɗum joomi ma ɓanta juuɗe toroɗa yo joomi men ɓantu o albalaw si a udditi alqur'an a jangi ha a tippininde a gayni ɗawawi ɓantude juuɗe jokkora joomi ma nden jande ma ɗon yo joomi men ɓantu o albalaw ko hadis anas bun malikin no andirano khatmul qur'an wa jam'u nnasi lahu wa du'a'i wa ta'min ba'da al-khatm ɗum ɗo ko dewe ɗen nde foppu majje dewe selluɗe ɗe e joomi me'en selli e nelaɗo tawi selli waɗugol ngol si a waɗingal dewal no selli ka jokkorangal joomi ma toroɗa ko toɗɗorɗen salatu tasbihi on ko fellitugol en no selli kono wona ɗum ɗon tun woni ko jokkorte joomi meɗen si tawi faamike ala kadi noone selluɗo waɗirgol sinano nelaɗo on tinjiniri ɗon no kono noon mo tawike ha gayni e kala julde ɗon ko nokku ka du'a jaabinteno iwre nelaɗo si neɗɗo juuli ha salmini kala julde ko nokku ka o wawata torade joomi makko kaka jaabinte simo faala haray en yi'aali e wi'ugol si jama on juuli salatu tasbih yo toro joomi muɗum waɗora ɗum ɗon jokkorgal wondema en heerinani julde nden tawassulu on ma en dotti julde nden e nokku ma en ɓeydi e julde nden ko ala e mayre ɗum ɗon fof ala ko ɗum ɗo woni sha'nu jami'il ibadat dewe ɗen ɗe foppu majje sellay ka jokkora si goɗɗo ariɗo tawima no aani no maafi a tindinimo a wi yaw hande ɗa hoori si a huntike ɓantu juuɗe ɗen fewta joomi men jokkoral ngal ñallal ma korka ɗo yo ɓantane ande mane a waɗali ɓiɗa ɗo ka si tawi neɗɗo itti sadaka okki jokkori joomi men on baraji on sadaka o waɗi ko selli mo hoori jokkori joomi men dawal muɗum ngal so juulu salatu tasbih
so juulu salatu nawafilul mutlaqa so kala julde nde waɗɗa ma dewal ngal waɗuɗa si tawi ngal shar'ina sellay ka ɗettangal ɓanna toroɗa joomi ma salatu tasbihi noon ko ɓay ko julde tuububuye ko ɓantata lette ɗen ko tuububuye ko tippinta lette ɗen ko bakkatuuji ɗin ko ɓantata lette ɗen ko tuububuye on si neɗɗo on tuubi haa tamaw tanƴinike o wonimo joomi men yurmini yaafani haray ɓura feewde ɗo ɓantugol juuɗe toroɗon haaju mum on hada min baabi hada lbab ala e mum taqyid ma atlaqahu shari ala e mum nawnu bida'a la idafi wala haqiqi ala ko ɓeyda ton ko ala ton ala ko shar'ina ton tawi ko kesu ala ko wi'ano sellani salatu tasbih ko sellanadewe heddiɓɓen ala ko sellani heddiɓɓen ko haɗete salatu tasbih si tawi fof woni koko shar'ina selli ka joomi meɗen e kanelaɗo mafu are ko ɗum ɗo woni ko raɓɓiɗi ko falando en wadde e kastu hadihi subahat an hadihi salah si tawi hawrodiri e ko joomi men wela aray ko ɗum woni ko ɗaɓɓuɗen en ɗaɓɓa sina ko weltinta joomi meɗen ko si tawi hawrodiri ko tawata o welaka e muɗum tawile en fandaki ɗum en toromo yo yaafano en wata o nangitir en fandaki e muɗum sina ko weltinta joomi meɗen ko nafata jiyaɓe makko ɓen ko artirta ɓe ka makko kon ko wonata sabu ha o yurme en ko ɗum ɗo tun ɗaɓɓude so tawi en hawrodiri e muɗum ko wona ɗum ɗon anden ɗum fandaka in tajida ayban fasudda alhalala jalla man la ayba fihi wa ala اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والأولى والجود على النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق أود سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا أنت لا والكسل ولا والبي والإبانتال